Khowela footballer ropui berpakhat Cristiano Ronaldo chuan FIFA World Cup khelmek Qatar November ni somni pali ninga ni zan khan Ghana lama goal khat akhunga etihian FIFA World Cup panga a goal khung vek thei om chun le goal khung thei upaber.tu ani FIFA World Cup chungchang kan soidona mipa ti soitel zel kherlo maila mipa kan soina ania meichia kan soitel lo ti lo hria ila record sang kan soila na po meichia kan soitel lo ani ti hria ila atha ome Cristiano Ronaldo hian kumsang ni paruk khan World Cup khel tanin World Cup trumnga a ainlan toa match som pariat khel to in goal riat akhung toa World Cup a khela piangin kumsang ni paruk kumsang ni som pali kumsang ni som pariat le kumin sang ni som ni pania te goal akhung veka World Cup voinga a goal khung vek thei om chun ani Ronaldo aya Portugal ta na World Cup a goal khung tam chu goal kwa khung tu Eusebio chi ani to a November ni som ni palizana Ronaldo an Ghana lama goal khat akhung khan World Cup a goal khung thei upaber.tu ani boka ama aya goal khung tu upazok chu Cameroon player ropui Roger Milla chi a om Khowela footballer thaber loman Ballon d'Or trumnga nget dong to tu Cristiano Ronaldo hian kumsang ni pathuma ramtan a khel tana tun thlengin an ram Portugal tan voiza samko pakhat khel to in goal za som pasari at khung to a footballer zongjong jinga ramtana goal thun tamber ani mek ani Ronaldo hian international football senior level a goal zariat chuang akhung to a kumsom thum pasari mi ani to awangin Qatar sanghi somni panhi hi World Cup akhel nung ber ani ngei erin om to a kumin hian an champion lo ani chuan Khowela footballer thaber te jinga mi ni chungin World Cup trophy a choi don lo ti na ani kum sangni paruka Germany rama World Cup khel kha Cristiano Ronaldo an World Cup akhel masak ber ani a khati lai khan kum somni pakhat mi ni in jersey number som pasari aha ani World Cup akhel masak bera hian Angola nen anin toma yellow card among nge group match ni na Iran nen anin khel tumin minute somriat na penalty atangin goal khunga World Cup a goal masaberani Ronaldo hian quarter final a England nen hun pangaya anin ne tok nuwa tiebreaker penalty a goal khung bok kumsang ni paruka hian Portugal in semi-final an thlenga semi-final a France ne lavin pathumna in chuna a Germany an ne lo boka ti chuan sang ni paruk World Cup a hian goal khat che akhung ta ani kum sang ni som June thla a South Africa World Cup khel le ania Ronaldo that wanglai le lar wanglai ani to ama lokin Ronaldo hian footballer thaber lo man Ballon d'Or adong a Portugal captain thin Luis Figo ne na tangin jersey number 7 le Portugal captain ni na aro chung to bok kumsang ni som World Cup a hian Portugalin match li an khela match khata chi goal an khunga match thuma goal an khung lo ani ma se North Korea nen an khel tumin sisari in an sopa chung goal sari jinga goal khat chu Ronaldo khung ani kum sang ni som pali a Brazil rama World Cup khel le ania Portugal le Cristiano Ronaldo te an chethate chiam lova an match bera Germany in 4-0 in an sopa match ni na ero chuan ji om hritin USA nen 2-2 in anin ne toka match thum na 2-1 in Ghana an ne a hun top don trepa Ronaldo an chakna goal akhung ani ma se himikum hian Portugal in second round an lut zo lova group stage a anjin kong atop ani kum sang ni som pariata Russia rama World Cup kha mimala Ronaldo che thatber trum ani mai thei group match masabera Spain nen in tumin Spain in 3-2 ama an hroi reng lain hun top don trepa Ronaldo chuan free kick mangin goal ropui tak akhunga 3-3 in anin ne tok zuya Portugal goal hi Ronaldo khung vek ania hat-trick asiam tina ani chu World Cup chanchina hat-trick siam thei jinga upaber ani nge a eti lai hian Ronaldo hi kumsom thum pathum mi ani Ronaldo hian group match a
Morocco sikhata an hne tumin goal chun athun boka Iran nen uana anin hne tok tum le round of 16 a Uruguay 1-2 an hne lo tumin goal akhung lo thung kumin sang ni som ni pani World Cup po Cristiano Ronaldo atel vele a World Cup voinga khelna anita group bunch masabera November ni som ni pali zan khan Ghana laka penalty atangin achui luta World Cup a goal riat akhung na chi ania World Cup voinga a goal khung vek thei om chun ani na chi ani bok tuntum World Cup a hian group stage a match ni khel nge tur an laneya an hlen san dana zerin chu ai tampo an la khel theya goal engzat nge akhung belang ti chu hunin alaron hrilang chu suito angin Cristiano Ronaldo hian World Cup sang ni somni pania November ni somni pali zana match masabera Ghana nen an in tum thlengin World Cup a goal riat akhung to a chung te chu heti hian han khai khom don ta ila kum sang ni paruka Iran lama goal khat akhunga kum sang ni soma North Korea lama goal khat akhunga kum sang ni som palia Ghana lama goal khat akhunga kum sang ni som pariata Spain lama goal thum le Morocco lama goal khat akhunga kumin sang ni som ni panhia Ghana lama goal khat akhung le a chung te chu World Cup a goal khung to zong ani Cristiano Ronaldo hian kumsang ni som paruk khan anram Portugal chu Euro tia kan hriatlar UEFA European Championship a champion pui to a kumsang ni som pakwa khan UEFA Nations League a champion pui le boka World Cup a ero chuan ala champion lo thung kumin sang ni som ni pani World Cup a hian an champion theyangem hunin al hrilang chu kan du to kanga channel hi min lo subscribe saka thanem ngai taka min lo thlir saka kutzung pui min lo chon sak thin turin kan so ma cheu